Reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza mwese mudukurikiye 5 kuri 5 muhereye hirya no hino mu mande enye z'isi zigiye zitandukanye, wari mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba n'uburasirazuba, ndetse na uri mu mujyi wa Kigali mumbwire ngo komeza ugubwe neza. N'amakuru atandukanye abavugwa hirya no hino mu mande enye z'igihugu, ndetse navugwa haba mu bihugu by'ibituranyi ndetse no muri Afurika muri rusange. Bidakuyeho ko twanasimbukira inyuma ya Afurika tukareba bivugwa mu Burayi, muri Amerika, Australia n'ahandi yagiye hatandukanye. Ariko rero uyu munsi tugiye kwibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse turebe no ku gihugu cy'abaturanyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba twibaza ikibazo kigira kiti Felix Antoine Tshisekedi yaba ari we zingiro ry'umutekano muke muri RDC. Gumana natwe rero tuze twubwira byinshi cyane kuri iyi inkuru. Kuva Perezida Felix Antoine Tshisekedi yajya ku butegetsi, umwuka mubi wongeye kubyuka by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, ndetse rero binatuma umutwe wa M23 ufata umwanzuro wo gufata intwaro maze batangiza urugamba rwasize bigaruriye igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Harimo rero n'imijyi ikomeye cyane muri kiriya gihugu cya Kongo nk'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. N'urugamba rero rwaje rukurikira ibibazo bitandukanye byo kutavuga rumwe kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abanyapolitiki bakomeye muri icyo gihugu barimo Joseph Kabila Kabange yasimbuye kuri uwo mwanya w'ubuperezida bw'igihugu. Uyu rero Kabila niwe waje no guhunga igihugu hamwe na Moise Katumbi ndetse na Martin Fayulu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC. Uyu mwuka mubi rero watumye habaho ibiganiro bitandukanye ku ruhande rw'ubutegetsi bwa RDC n'ihuriro AFC M23 ryari rimaze guhitamo inzira y'intambara nyuma y'igihe Perezida Tshisekedi yinangiye ko igihugu cye kidateze kwicarana na M23 mu biganiro binyuze mu nzira zitaziguye. Tariki ya 18 Werurwe, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar hano witwa rero Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurije i Doha Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi usanzwe uyobora Republique Democratique du Congo cyangwa se RDC. Abakuru b'ibihugu rero bemeranyije inzira ya politike ko ariyo yakemurira ikibazo cya leta ya RDC, ndetse rero n'abarwanyi ba AFC M23. Tariki 27 Werurwe, umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertara Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikari Colonel Nzenze Aman John bagiye i Doha baganira na leta ya Qatar ku byifuzo byabo. Icyo gihe intumwa z'u Rwanda ndetse na RDC zari muri Qatar ziganira ku buryo aya makimbirane yahagarara, cyane ko yahungabanyije umubano w'ibi bihugu byombi. Ubwo ibihugu byombi tuvuga ni RDC ndetse n'u Rwanda. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza RDC nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva muri 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rwa AFC M23. Ibi byose rero n'ibindi ntibyigeze bigera ku ntego kubera ko imyanzuro yafatirwagamo itashyirwaga mu bikorwa. Abatavuga rumwe na leta ya RDC bakayishinja gukoma mu nkokora amasezerano bagiranye. Kuwa gatanu tariki 27 Kamena
2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ndetse na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro rero yagiranye na RBA mu ntangiriro z'iki cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko imyitwarire ya RDC yo gukomeza kuzana ndetse no gukoresha ingabo z'abacashuro igaragaza ko idashyize imbere inzira y'amahoro. Yagize ati aya masezerano ntago ariyo ya mbere ashyizweho umukono hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi myaka 25 ishize, kubera ko hari amasezerano ageze nko kuri 10 yashyizweho umukono kuva mu mwaka w'1999 kandi hafi ya yose ntabwo yubahirijwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ubu nararibonye bwacu dufite bw'uko guverinoma ya RDC itajya yubahiriza amasezerano. Yunzemwe ati n'ubu twari mu biganiro i Washington kugira ngo turebe ukuntu twashyira amahoro mu karere. Guverinoma ya RDC tuzi ko hariya iburasirazuba bwa RDC bagikomeza kuzana intwaro, utudege twitwara bita drone, hari ibifaru bagitumiza mu bihugu bya Aziya, ndetse hakaba hari n'abandi bacashuro baje baturutse mu gihugu cya Colombia. Ibyo rero byose tugenda tubona iburasirazuba bwa RDC bikaba bidahuye n'icyizere cyangwa ibiganiro tugenda tugirana na RDC. Ibi kandi binashimangira amakuru avuga ko leta ya RDC irimo gutegura intambara karundura mu burasirazuba bwayo igamije kwisubiza ibice byigaruriwe na AFC M23. Hari amakuru avuga ko Perezida Tshisekedi yategetse igisirikare cy'igihugu cye kwegeranya ingabo, ibikoresho karundura, abacashuro n'indi mitwe basanzwe bakorana kugira ngo bategure igitero simusiga cyo kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC M23. Mu gihe rero imyiteguro ikomeje guca ibintu ku ruhande rwa Kongo, AFC M23 iherutse gutanga intabaza igaragaza ko iyi myitwarire ishobora kugira ingaruka mbi ku biganiro bigamije gushaka amahoro hagati y'impande zombi biri kubera i Doha muri Qatar. Inteko ya Amerika yasabye Tshisekedi kutarenza manda yemerewe. Ibi byo ni ibyavuye muri Amerika, aho basabaga Perezida Tshisekedi kutarenza manda yemerewe ngo yiyongeze indi manda. Inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye umwanzuro usaba Felix Antoine Tshisekedi kutarenza manda yemerewe ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero n'umwe mu myanzuro abagize inteko y'Amerika babona ko ishobora gufasha leta ya RDC kugarura amahoro ndetse no kwimakaza ubwiyunge hagati y'abanyekongo n'ihame rya demokarasi rikubahirizwa. Bagize bati duhamagariye leta ya RDC kurwanya ruswa yiganje, ikanashyiraho imiyoborere n'inzego nyubahiriza tegeko bikorera mu mucyo, byubahiriza inshingano, ikanubahiriza kandi manda ziteganywa n'itegeko nshinga rya RDC. Abagize inteko y'Amerika basabye leta ya RDC guhana abantu bose barya ruswa n'abanyereza umutungo bituma iterambere n'ishoramari bidindira bigahungabanya gahunda y'amahoro. Nk'uko kandi bigaragara muri kopi y'imyanzuro, banashyigikiye ibiganiro bihuza abanyekongo bose byateguwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero rya Anglican, bishimangira ko bishobora kuzana amahoro muri Kongo.
Bashimangiye kandi ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri RDC bugomba guhagarara, ahubwo ati iyo nkunga abayikoreramo bakoze ibyaha bagahanwa, n'abakorera mw'iriya mitwe isanzwe ifashwa na leta ya Kongo. Ati ubufasha bahabwaga babuhagarike, ahubwo abari muri iyo mitwe bose bagirute bahabwe ibihano kuko bagiye bakora ibyaha bitandukanye. Mu mitwe yatunzwe urutoki harimo FDLR ndetse n'umutwe witwa ADF. Iyo mitwe rwose Amerika yayitunze intoki ivuga ngo abo bantu mwe kubafasha, ahubwo mubahereza ibihano kuko bakoze ibyaha. Ngira ngo ahanini FDLR murabizi ko yasize n'abasize bahekuye u Rwanda mwaka w'1994. Ataba bose bagomba guhanwa n'itegeko ryatanzwe na Amerika. Umunyapolitiki rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC witwa Moise Katumbi, uyu muramuzi cyane, yagaragaje ko yishimiye iyi myanzuro cyane kuko kuba Perezida Tshisekedi adakwiye kurenza manda ebyiri yemerewe n'itegeko nshinga. Yagize ati uyu mwanzuro urasobanutse cyane, nta manda ya gatatu Perezida wa Repubulika yemerewe, uko yaba ameze kose itegeko nshinga rigomba kubahirizwa. Uyu munyapolitiki kandi yashimangiye anashima inteko y'Amerika, yashimye cyane inteko y'Amerika agaragaza ko yatanze ubutumwa bukomeye bwo gushyigikira abanyekongo. Ati uyu munsi rero birenze ibindi bihe Amerika iri kumwe n'abanyekongo. Mu mpera za 2024 abayobozi bakuru b'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi bwa RDC batangiye rero ubukangurambaga bugamije gusaba abaturage gushyigikira ko Perezida Tshisekedi yaguma ku butegetsi ndetse na nyuma ya manda ya kabiri izarangira muri 2028. Aba bayobozi barimo umunyamabanga mukuru wa UDPS Auguste Kabuya basobanura ko Tshisekedi akeneye igihe gihagije kugira ngo asubize RDC ku murongo muzima, kandi ko abaye agumye ku butegetsi igihugu cye cyagira igitinyiro mu gihe cyose yaba agumye ku buyobozi. Ni ubukangurambaga rero uyu mugabo, uyu munyamabanga mukuru w'uyu mutwe cyangwa se w'iri shyaka riri ku butegetsi UDPS witwa Auguste Kabuya, ni ubutumwa ari kugenda atambutsa. Ati igihe cyose mwareka Felix Antoine Tshisekedi akaguma ku butegetsi igihugu cyagira igitinyiro. Tshisekedi yazengurutse intara zitandukanye za RDC asobanurira abaturage ko itegeko nshinga rigomba guhinduka, ariko Katumbi ndetse n'uwitwa Martin Fayulu n'abandi banyapolitiki baramwamaganye bamusaba kudakora kuri iri tegeko. Ngayo nguko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi birumvikana ko na Amerika yamaze kubona ko yabaye ikibazo kuri Kongo. Ati rwose ntabwo agomba kuyobora indi manda irenga kuri manda ebyiri yemerewe, cyane ko zizarangira muri 2028. Reka dukomeze tubihanga amaso twibaze ese bizagenda bite. Ese barashyira agapira hasi baze bigire ku Rwanda, baze barebe uburyo u Rwanda ruyobowe mu mahoro nabo bakurikiza iyo nzira. Reka tubihanga amaso dukomeze rero twiyubakire u Rwanda twifuza, maze amahanga ageza arebe, baze barebe bumirwe bafate isomo. Kandi subscribe komeze tubana mu biganiro byacu by'ubutaha, kandi ntukabure gutanga comment mu gihe cyose wumvishe hari igitekerezo watanga kuri iyi nkuru. Tubishingiye rero dutegura inkuru zacu z'ubutaha kandi ukadutera motivation. Ndabakunda cyane, nge mumvaga ni Gift Mura, mukomeze kugira amahoro y'Imana.